Kada dođe onaj tako željeni trenutak odmora od popodnevnih obaveza, nema boljeg načina da regenerišete svoju energiju od jedne šoljice espresso kafe napravljene od svežeg mlevenog zrna. A u tim trenucima vaš najbolji prijatelj je Philips automat za espresso kafu sa oznakom EP2224/40. U pitanju je ozbiljan uređaj za pravljenje kafe jedne od najiskusnijih firmi na ovom polju. To vam garantuje 2 šoljice vrhunskog napitka od tek samlevene kafe. Na nepcima ćete osjetiti neizmerno zadovoljstvo ukusa i shvatiti razliku od dotadašnjih instant bućkuriša koje ste svakodnevno bez emocija puštali niz grlo, jer od sada pijete pravu kafu. Napravit ćete najokusniji espresso, produženi ili dupli, jači ili slabiji. Jednostavno napravit ćete recept za vašu omiljenu kafu i to za svako doba dana, pa ga sačuvajte u vidu profila koji će biti zapamćen u memoriji aparata i što je najvažnije, biti pripremljen od sveže kafe u trenutku kada vam se pije. Možda više volite kafu sa mlekom, espresso macchiato, cappuccino ili kafe latte. Nema problema jer ugrađeni Panarello nastavak sa pritiskom pare od čak 15 bara pravi savršenu mlečnu penu svilenkasto slatkog osjećaja pod nepcima, koju ćete satima pamtiti po vedrom raspoloženju i dodatnoj energiji. Aparat ima ugrađen depo za svežu kafu u zrnu, čuvajući aromatična ulja spremna da oslobode svoj raskošan miris i ukus tik nakon što budu samlevena i pripremljena za vaš napitak. Specijalni keramički mlin za mlevenje možete podeciti na željenu krupnoću u zavisnosti od vrste napitka koji pripremate. Posebna pažnja se vodila o keramičkom materijalu koji sprečava dodatno pregrevanje kafe i onaj tako neželjen ukus pregorelog napitka. Na kraju, Philips EP2224/40 možete lako očistiti jer od stanja vašeg aparata i redovnog održavanja zavisi vrhunski ukus i užitak u neizmernom zadovoljstvu savršeno pripremljenog kremastog espresso napitka. Sve to je lako uraditi zahvaljujući lako odvojivim delovima za kuvanje koji se mogu prati pod mlazom vode ili u sudomašini. Savršenom stanju svakako pomaže i taster za uklanjanje nagomilanog kamenca iz vode. Kao što vidite, uživanje u savršenoj kafi od tek samlevenog svežeg zrna sa Philips EP2224/40 aparatom je garantovano i lako, bez obzira da li se radi o pripremi ili čišćenju. Jednostavno rečeno, vaše zadovoljstvo nema cenu. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.